You are in love with someone. The truth is you are mine and I am yours. Bedianko, eyawa. Bedianko, eyawonkwa. Me ajewa bosu. Uni baby arako. Ti domina mindo. Nya na ni obande. Uda be mesi. Me ye de waduri. Me do aye mesi. Me nye mesi ni ase mesi ni ye na nya me hu ame. Ha? Me hu ame hu. Maka. Oh ye nya me. Ye nyanko. Nyanko. Ade de wo ya. Becky. Ma. Becky. Ma. Becky. Ma so wa nya de. Wanya de kura Becky. Ma nya de. Se wa mu se wanya de. We de ma. Me pacho. E de na ma nya de o ase. Becky, me yam crash asma mo kai wo. Yam be show. Na wa vesedi sini uti pa Becky. Me dwa me ba preko pe Becky. Ana o yesa. Me pacho ma hede. Na wo ya yo boni bia na. Pacho. Me nti de wa wi nti. Oh ma Becky. Ase wa ma me yam ashimi ho asem kra menka. O se cha ba sem de ba se ya ta na yam be show. Se de me dwa me ba preko pe na gift ye wu nua preko pe Becky. Na nti wo ko wale a. Wa ntimi ammo ya mane. Wani ba ni ayewo. Becky. Ma. We na se wo ka se baby say ya me ya. Me yam ashimi papa we de mesrem. Me ye sorry say me ko wale na me ntimi anye anka nhwem. Ana even me an me decide say ma wale de me penifie de kakra bi ase be me busua na nka me busua na me mpe ni ye ni bedwama eni nyina behwem me ha de bia me kase me wale traditional marriage nga wo de open kakra bi nto bi de na nka obe no onye ne kese na be ye ayiwa oh say Gifty no no na oso pese wo ye ne kese nsan se wo hie sikani me nso agya be man so wo bi so ni bi me dem se me pefie de kakra se na bra se de ne wa ye oh bet me invite me ma me na wo nya me kura na me sister na wo nya me ma me di yi we bet ye ni atade de be ba oh me ade na we bi kura bonten ye kote no aye me de me bonten ye kote no se me ki akwa wale fie de boko Becky se de me ne Becky tie se de me ne utie de me ye wi no wotimi ye firim oh me facha me wate facha me na me ma wale bloggers fe ba hokra me pam o mu nyina omo se bloggers fo nso ye hwam oh mo be zunzun amanfo ba intention ensan se me mpese obi a bi hu ntino me sere wo mo se ye bi ba honom amen to celebrate oh se ne ka ne o ka se wo kan de anka asem besi one company man company say de na ho na bo mani on be twa ba TV so ana on be twa nko menim ne nko mu twa de akoye no bo amu me celebrate na ya mu twa wo mu ye celebrate na twa wo se me nye celebrate kra na nipa enmunyam wo wanim gu ade o ye de ye beba enmunyam wo tikonyam wa chiri ye sa na se menim nipa obo mamane na me se mesrom me mpese dom bebre beba ma wale nti no aha me yes we there be ntina ase mesre wo ti owo me we die me na so kutu bi facha me wate ipa ya ade no osre bo ne facha na ade akere na me sister den de wo me bi ye de na mema me organizer me na say ma wonu so ofra me kra say yi me nko penantwie podua yi bi nhu sa nka say nka o kasa ko pese bokura podua kra ni mi sister e for no me bi ye be ye ne ketua bi na ada Akosua se mi sister so de ye ne ketua bi na ke ye ne kakra bi se de wo ye bi se mi sister so de na enche ono so be ware enche ye ne kakra bi ne be ye okay I don't have problems you can't need problem it's what and you have to end it send a gift to open the no or person the na my trendy on casa una so be me ana nti wo so ya yi wa fi oh me kra ma wale no kra nti ya mpire kwa ma menye yi he made of fun no wa wale no say the wa wale nti wo de ene no kra de mini case wo be ma na wanya no suni mate de wo se wo ye bia ma no ye ma no o be man de ma grab no de wo ye ma no na ni je ye no ensisa
the star ni kwa de ma me nsesan na akrokro na me de ma note ye ne sa ama me why be ma nso de wudi ni ni de bia no so oboto ye no kure ntima me pempa ni why ne sa what da senso no wafutu ensesa o dressing bi ensesa na be ma bi wo ho de a obedi ni ni na nso na ade kakra bi ensesa wo ho be wa ko hu bi e wa abonten no kure pa ensesa what no kure ye se de me ka to me bi kwa wo pa ye bibia ma no he still no obefa wachi obefa so no de ma no kure pa na wo kan meti nche ne ye drufi yo ma you Akosua so di ni maami achi e ne den me poma no we do bi je wo nyem me pomai me me pomani Becky anya diu ya we are seeing this we how can we invite am go invite ya se mo bende yan so bende ketu abi ansisi amakus minu me sisi ya ware awie sisi de we si di niam sisi first me pese sisi ye bie bibia so opin because me na mama time ha no bie bisa me na Becky yeso waware nsumi hu kunu da ana yeso waware nsumi hu kunu da sabi enyo obi kunu na makwa akofa no ana Gifty nsumi hu ne wom se na mbai obeye ne ho ade wa anya anye ana ade ka wa na ye de ahye me timbele sisi ye bie bibia ni me mfa ho ne se ne maame moti o so monte e de ya refrigerator ni de e de yo mbeti nti mesro me mpese de me no wawale ne de besiesie bi yenye no opin obi ehu wo na no se Michelle maame se no obo me kwadu se me ware ye kra man kan hire no me mfa ho ne nuom hu ombeka ana sisi enu so Gifty no anya anware me na ade ka wa na hyem no kre ye wo kan ye dey ewum na me de hu ni se enuoma nye dey enka chisa se ebia ye pepre ye ho na ya maamanfo ai dey ehu yesi se wutu amana kora na wo kan asem guso wo mu asem na be dey ebepi ka me hu ni se wo se ye ma ye ho time baby ma ko ba hima hwe baby a ye free bae ye de ba be ware ye a ye de aba be duru sa pempensuo wi ensem be na amanfo be dey ebeka but ye nnu pempensuo bi ehu se ya cycle ya adwen na hu sa asem bi ebebia no ye agi amene why you ready? Am I ready for everything? Marcus, my ready because means me na man tell me na we busa me akra kete kra me ni di agbo kra no bus sister Becky wo wale kra wan kan kire yen ana me hu kunda it's not fair me na mana say me ti kra na me dia pinisi e ye no kre me strong me hu ni so ni na hu hia na say be de ye be ware ye nya ware awi ni aka bia ye backcase e wo mu a obi anso be de e be hu sampa ye wo na me ni wo mi ya de ya ware sese ni ntimi pepere ho na ye nkobo dawru mfa nkyira mansan sese ni si na so se ye ma ye ho time a enu aba de e betwa kyira manfo na se ye di si ni still na manfo ana wo so na makra wonye be ma fon sebi wo ye be ma wudi mu ye do ko ba bia nunyam wu eno de meminim sa de beton se me kase hwe ba bia efiri bae eye wadamfo eye sei sansem no na meme kase sisi no ye mi a e bia ye cycle ya adwen for sa ensem na amanfo be keka oye madam fo na onye me maame ba enye problem bia ana besides kra na Marcus waware me pese metene krom ha bi mu menso me pese menso me kokuru kesie mu ana besides edan ye kra yetimu minim se so wa na wutu aye ne time no nso aba animu awi me strong ana ye kwa se Gifty na be pam na free fie ho no ma na mrs menso makwakoye men makwakotena fie ho because ntimi nkoba se me ekofie ho no ma bra Gifty wo ho da bi o jiri ni mpon ana eneme me na waye me Mrs Marcus anasa Mrs Nyansabo akwawa enti strong ni ameka nyenso wudi ho dwuma ma menmanim ya esra wo pa Matias ye no mienu na waresem wade a eye wodi asanso na also wade a eye wodi because say mienu mienu ya ede ya ye ho namba ko enti wodi nya abotre men pepere wo ho eden agoro na ede e ba wo fie sa asem mema wo maachi a yempie enkonkoma no ye nua eye den so akukesi no mede wo bekọ na makọ akopam no na mede wa ede akọ akotena ho na emum sa brewe kakra na de epese enjoy kakra epese asa asem fufuru bia bebom na asa ye towa asa ye ye ware ye nche wo de ye nya abotre ye ma ye ho tam ne ye de ye enjoy aware kakra
yes sense any who ni sa isi a na yemfo so ne nya nyoma bi agidi o ma ko se honeymoon ya yakọ ada even fa ka wa kran hye mo sunsun mu saa ohun inti de baby na pese ye san ti bi ni wo pese me no mi ye ni isi a no na me che se ye man ho time aware no manya aware wawie eye dan so a baby a wo pese me do kokotena no mempam Gifty na wo kokotena ho no mempam na ma wa ye den akotena ho ye na ehia na ye aware no ye hwe na henie ni ne tene ne kan na ne aka no de be kan ho na aware no ene ya hwehwe no na ne aka no ni nyina be den ebeba enti na me ka kiro no mempepere wo udi nya abotre le tie mi ya so tie fama me wodi me de ne o megugugu akwan bibia en kakran na me ringi wo ma abra ibeji so kotwetwe ho abra me no on fama Prince Manu eno ofre me oso okototo ayi bi me so onye ayi Zafu Fruit fancy soon for mountain no frames so love with someone. The truth is you are mine and I am yours. Bedianko, eyawa. Bedianko, eyawonkwa. Me aje abosu. Uni baby arako. Say worry you cry in chair you. And I may say call office. So o man penyini dada bi nebu ne besesa no mantu a ogina ho den ya ma nkwa ye bedidi ye benom ni be ye bia iska ne ye de ye de yenti no kwa na wose meko si bia ye wale da si wenka menya nka bia 2 weeks na nka wo de sha enye hwe me ko enchemesan ebe mesan aba yes da bio sisi na menya de kawa show ne de ohima me nkonko tana baby saa o abre wo se me ba na me be ye wo ho adwuma o wo hia deliverance ati besi ma show ni ti mesro odo sisi no onu se wanya yo ba warefo enti bibi bia wo ye bia no enye wo ba warefo asede e na wo ye no yo won tare bia wo hyehyehye wo se ni nyina wo jai hye na mum se bia me ba around a eno de wo sha me okay isan sa pese wo ye kese wo ye madu fochie so wo yi hu a na ye akono a ye akono de mame ti mini ha ne de mesrew se ntare ye wo se wo hyehyɛ ni mati me shama me fru bis my phone papa but kwa bi queen so menye show se metima de be 2 weeks kwa acha 1 week me san ba so kona wo na nkoda forget it Ernestina Kachile o. Who de me hu ye ni bi? Hu ye. Me hu ya. Me kachile o. Esa wo sister ni kunu. O sha baba we dem. O si de bi We de konkonsɛn de ne de waka no kure. Ne de konkonsɛn de no doubt. Hey! Dada me be kachile na we engineer na o se me bua no. Eno kuro. Aha, sa me ntimi njindi. Nti no ayi sister Becky no. Awari amawari na mawo na me pese mebusuafo bete me pese obi bete na me pese obi pese ya ebusuafo no me sister kunu ni dia yo one ne sha ase acha papa enti me sister kunu awari no mu se o mu sha ase so mo twe mplan ni mu na me de ko hu no me se ni abna ni hu mi o si to onwura ni mu na me se dabida bibi tuem ai ba ma ku so wo yo me ka me che wa ni mi ndi wa hu ene dem de nyame ase se wusu du weni ehu bi ba ma ku eye men ko anka obeka chem se da bi mi na mi ekokon ya sampa o se kokon ni o bra ma ku yo wo fuka kraka sa yi ejo so run about na wo yo what did you do o ba me ma me wo what did you do sa o didi ba ene sina o de yonko fie wai yanko bi yonko fie o de yonko fie besene Tobu na nyonkwa na hu ye jaja mama nya na we de masamo ma ye we de nya na o se ada di asema ma we de bomo de asore na asema aba no ya bo na mani di ebi asema aba na de ni hu ne enwumle we de nya me nkola me hu yo akohia ka hu bi ade mami ja mani na akohia mami
Se me na madam fu ya mo de konkonsa to no so a wo mso konkonsa jenu konkonsa jenu se madam fu na mpa wo hu asema ho nka menka se nestina hu asema ma me ampa se onka asema fa me hu de nka me koka yede na wo di afa me ho ma me me ka cha wo se Becky ekuru na waware na kwema obi ehu ni kuru na osoya na me de maware ne de me pe ketua bi we abusa me ka cha wo se mi ti se kunu abeje di o se say no waka o se say yo ma me say me ne nestina nam o ba me share ya da ma kus na fo ye din no kita ne bag ne handbag ye o de ba ye ana Becky di ne nchen no se se omo ye love wo kwa so so ko ja ne enye odokuto na omu di o ma me we di me ko na bi na yi Becky oh mi kuru no oh me de ma ware no na se membra sister kuru no ai ma me come chiro wonwa na e mo kwa se meti kuro mu na wadi e mo ware ye nyama ante ho hwe e mo ma enti se Becky we ko shiniza Becky se woni subansa mesi ma me enya me nwanwa ada bayi sister kunu oni ni kunu ba ye obejina ha chichinchin no to ana hinto ana me fa bag ana hinto Again, division in that. Also, I'm not some of that. Miss Ma, we quite idea. I am my person. Say, Betty Crumhammer. Just say, Becky, Crumhammer, because you know to send the information list. Becky, and met them the Babamo. Just now, what for? Just say, what you did, and I would you know. Wow, compare with you. We'll be comparing the down for what down for. Becky, and you also bread. Yeah. Coffee, Becky was some bread. Coffee. Becky, as some bread. Ah, I didn't Becky into a number with Mamma Penana. She said, one number was a pen on the one also. Ah, I'm sorry, Uncle Cows and water. A 2 a good china and a Niminano. Say, what for full letter, Mammy. Wow, down for Becky. And yes, and change. Wow, down for Bema Bewan. I keep that brave as where dear young first sister, no bra. Young first sister, and nay, nights no medru as any uncle Beck one. Then I'll catch. Make I am Mujidina Kituna. Now, Kaya did it at Okai and Tuana. Becky, or then I was on one, you was a mammy. That's what I'm making is out. I did one who are teaching my bearman to maintain a pen will be called you are before our jam. Me dream was I was better than one nam today, be sister. Sir, you know why, mammy. You sit with him. Then you know you are done, you come. So why? Hey, or what's your moody? A bearman is where your full phones are. Huh? Beme wa ya funfu ana wa nya maami atete ni fiana ovra busuemu ana oye metia to machiwa boso fefemano so memu ade asem kure ni makuma ko esi ya me nya makuma esi ya me nya abotre wati ako nya abotre na se minim se Becky eye kohwini na bema na unu ade ne ba hanzo se wo yekohwini za na nkata nto ni nyansa ha onim nyansa pa nka obi pa Becky ni ayi Becky ni mi sister enye nkwa be ma munyini ye na adwen ayira da bi o bema na nkasa na adwen ayira na wedie na ode ba ha no enye munyansa ne guni tirimu wa fusa se kutu se bam ana ta nkota sam na wudi tu ba ha wa bedi maduane na wa ode dudu ofa yi wo oba wa ba ko ma wa me yewe fufuo ba ko ase oni fufuo ni won topa wo na se ko hwisem se na ade bae enti u ba ya wo mu a no wayera wo yiri ni wakura na wa woni na se na ko obem se obwa wo ko obem wa nya obia so amfa se oba ya ne ho aba no husin tese onu Becky ni de tese bibia anya na ni wu obewu kwa minyi ano minyi de we me sit down na ye front no na me hwenya ne so na me say Becky obewu kwa ne nkwa etia se kete na so wodi bedi we ya won kasa wache kra
Eti Becky wale no wale ye na wa mo bi ante no. Eye mimi Marcus. Mama sana mo pa kira na. Sister, me. Eni ba ku bi twa mi sei. Becky ye fon e na Marcus nso ye ofon. Sister, me se mani gani o. We di na na tina kan. Me se ya nam na ne nsada ni kom. Ana odo ba afu amudu wo kwa no so. Ekita ne ba we koja no kan. Becky. Oh, you Mama, foolish girl. Oh, one man who come enemy to Kwakwa, and I become man ho, and I made 4 days, 5 days. There be a you must when you say, a you must when you say. Now what was say, me ma me yare, ya do oxygen nurse so. Oba ne won konko when I was saying, done it than a messa because of him say me penitino, or can be a magic home. Atibida, Mama. Yanko, the bag means here, Yanko, Mama, because I'm fine, fear. Becky, Mom, the Timia Wally Becky. I'm Tia. Now, me dear lay one will say, young one you could not say, you could. Hey, Mammy, Uncle, Becky, Oye me llame to, machiwa boso, fefe mano, so me mu. Oh, Maya. Fama me boko. Till the nadie de Dodo. Fema Becky, Fema kusumame. Marcus be me pacho Marcus. Ja se ogun na Fema kusuba na ja do na wa ne ye. Becky, ahweni mi. Marcus be. Femi kunumame. Gifty wo kunu ni ase. Eti me ba ha na the last me baby san wasem no ka kire me say wontimi nye sada because ye nuafo. So far say ye free ma me ba ko no enche say ye nuafo de me ma me wo ye wo no. Wo nua ne me. Eti be ma wore ni nya ne ye mimi kunu. Gifty me wale wo kunu. Wo wale mi kunu. Fe Marcus ma me. Marcus oni ase. Marcus ni ya. Your fault is Marcus ni. Friend wo so da bo friend bra. Sanya onu a. Kuroma say Wadia, who began to obey Wadia Mobi. Becky, obey Wadia Mobi. Gift. I'm a promise what's in your Mobi and Mobile. Gifting your behind a power, sister minimum.